Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubule khona ke makuthi kusuku lakho lokuqala kuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya ulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubekele ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership elaphana ke ngokwentatheli ke laphana ke yaka SABC uMazola ke J Molefe uqinisekisa ke indaba zokuthi iKaizer Chiefs kulindeleke ukuthi ke isayine laphana ke istriker laphana ke esuka kuyona ke laphana ke iSuperSport United uDashrick Morris impela ke kulindeleke ukuthi ke impela ke ajoyine wona ke amakhosi ke ngokusho kwayo ke lentatheli ke kuthiwa ke laphana ke ama medicals sekuqediwe ngawo kodwa ke nje sewukuthi ke iKaizer Chiefs imemezele ke njenge new signing yawo ke laphana ke amakhosi entsha laphana ke uDashrick Morris from laphana ke iSuperSport United. Esithemba ukuthi ke ukufika kwakhe kuzokwenza ke ushintsho laphana ke kuyona ke iKaizer Chiefs. Yona updates engiphethe ke njengamanje, like ivideo, usubscribe kwi channel mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.